Getting closer to the umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele ngizocela inhlanzi ukuthi yakamzizi ngihole inkosi imbusise amen. So then it does. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo yesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo ezizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ungeno Jehova manazarethani sizukulwane ze
Bandla lenkosi masiguqe sithandaze. Ngiyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Ngiyacela ezulwini uhamba kahle kule ndawo enkulu kangaka engiguqe kuyo kaNkuluNkulu. Ngiyacela uNkulunkulu bangiphe indlela engizawuhamba ngayo ngingeduki ngoba le ndawo engikuyo iyesabeka ngingumntwana. Ngiyacela nabakithi ukuba bavume ukuba ngihambe ngendlela ethandwa uNkulunkulu, ngingahambi ngendlela ethandwa yimi nezifiso zami. Ngiyacela enkosini enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu ukuba lungithande. Ngizacela ukungena ezulwini ngingqongqoze ezingosini emasangweni nangaphakathi ngesihlabelelo sika 106. Mhlawumbe kuzaba ivesi nje elilodwa. Ngiyacela uNkulunkulu ukuba asamukele zonke lesihlabelelo. Amen. Thixo Nkosi yamakhosi siphe
ayikhethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bantu bakaNkulunkulu, ngingumntwana omncane kodwa ngiyacela ezulwini ukuba ngamukele okwasezulwini, ngingakhulumi ngokwami. Indawo esikuyo maNazaretha ijulile ngoba ibonakala lapha emhlabeni nje nasezulwini khona. Ayibonge inkosi yasebuhleni. Kuleli sonto leli ngolosine njengoba kulisabatha njena bengikade ngilayembo emndenini wakaHlongwa. Le ndodakazi yakaHlongwa besikade sikuyo iya makhosi noma isangoma, kodwa wathunywa lapha kulomuzi ukuthi akalungisa abantu abadala kube khona amaNazaretha. Iwona edinga ukuthi aphathe lo msebenzi. Ngimbuzile ke lo muntu kaNkulunkulu ukuthi ngabe abaphathi bakho babusolela ubungoma ngoba manje wena wamakhosi. Wathi bathe angikade abantu bakwaShembe. Sifika ke lapha besihamba noDlamini noShoba. Masifika lapha ngolosine indodakazi kaHlongwa ilande omunye amakhosi naye. Angihlambalazi ngabo kodwa ngikhuluma ngoShembe. Amen. Usiyalanda kumlando womhlangano. Sasebenza isebenze lo muntu wesifazane ngoba uthenga imbuzi ezimbili ezinkulu ezimbili neyodwa encane nezinkukhu eziwu5. Uthi ke yena bamthuma ukuthi akabageza abakaHlongwa, abalamule, abangenise. Ube namandla kokubageza nokubangenisa nesithebe sabo. Nese sebegeziwe kahle kwaphelela seqhamuka lo hamba naye. Uthi nami lo msebenzi ngathunywa kuwo ngabona kuthiwa ngonikele enkosini uthi ngolenkosazana. Ukhomba isikhathi eside ukuthi wathunywa kudala kodwa akaphumele. Ngimncengile umuntu kaNkulunkulu ukuthi akahamba ayokwenza lokho ngoba abantu ezulwini umvuleli wabo uShembe. Amen. Sisebenze kwamnandi lapha yejabule le ndodakazi yakaHlongwa. Yangikhumbuza umsebenzi ebengikade ngiwenza ekhaya ngale lisonto ka15 leli sisuka kulo kuyena u15. Lo msebenzi ebengikwenza ekhaya wafika enhliziyweni yami ngenamali. Unkosikazi wakithi wathi ngiyadlala mangithi anginamali. Wathi ngeke ubize unkosi omkhulu kangaka uzunqume nedate ungenamali. Ngathi anginamali. Wathi unemali. Ngambona ukuthi uyangethemba. Kanti anginawo ngempela. Umuntu mayekwethemba uyathi into nawe ungenayo. Hayi wagcwala wathi unayo imali. Nabantu abamese ngibahlanganisa ngibatshela ngithi anginayo imali kodwa lo msebenzi ngifuna ungene ngomhla ka15. Omunye wathi hayi baba uyadlala. Na ungena imali uzangena ngalo umsebenzi ngoba kufuneka imbuzi. Uzawenza ngani umsebenzi omkhulu kangaka? Kodwa ngane ngakhuluma kanjalo ngekabi nayo imali. Umntwana kadadewethu engimlamayo, udadewethu akasekho engimlamayo emhlabeni. Wabe sekufika isibonakaliso kuye. Wafika udadewethu engimlamayo. Wathi bantu bami ngiyahamba ngiye ekhaya. Umfowethu lo msebenzi awenza kade wafunakala. Wathi ngihamba manje. Uyothi wenziwa lo msebenzi ngoba sengihlele ekhaya sengiyahamba. Bangifonela abantwana hayibo. Usefonela udadewenu uthi kukhona umsebenzi ozawenza ngangekabatsheli bona. Khona umsebenzi owenza ekhaya, lo msebenzi owenza kade wafunakala. Sebeyahamba manje usiyahamba manje useze ekhaya udadewenu uselapho malungu. Ayibonke inkosi yasePhakameni. Ngiqinisisa ngokuthi maNazaretha
njengoba silapha umntakazi ukuthi la asizile ukuzokwenabo umuntu nomuntu uthunyiwe abakubo ukuthi achabe indlela yabo balanyula abahamba beqabene uyabazi abahamba beqabene bagezwe abahamba ngezingozi uyabazi abahamba ngezingozi abagwazwa nebemuka nemfula nabagingane ezimoto uyabazi wena bazageza wena ngoba umphathi wensipho nguwe njengumNazaretha nje laba abantu sebegeza msha abantu abangasiwona amaNazaretha ngoba bethunywe lo muntu engikhuluma ngaye nje isangoma kodwa ubagezile abantu bakubo namhlanje ngoshembe ayibona inkosi yasePhakameni seqhamuka kudade wethu omunye usemzimkhulu uthi hey bhuti wena lo ngifonela ngalo msebenzi kawubone lo msebenzi wenziwa ngibone kukhona amaNazaretha owakhomba amaNazaretha wathi ngibone kunomkhize wakhomba umkhize lo sesiguqweni wakhomba nomkakhe wathi kade bekhona ngibona umshumayeli umkhize ngabona nomkakhe bangene ekhaya ungagcwele bhuti kuyisimangaliso usho udade wethu saphambuka ke nomkhize ukuxoxelana kahle ngoba ngamxoxela kanti kuyena luzungena usuku lokuthi ungumhla ka15 mase sixoxa ukuthi akaneli akezwanga kahle ukuthi umsebenzi ngo15 akabanga khona yena nomkakhe hayi ngani ngokuthi akacakisele kanga kahle ukuthi umsebenzi ngo15 kodwa udade wethu wambone ngene ekhaya indodakazi yomfowethu ubhuti omdala yeza sokukeduze lo msebenzi kodwa ngokufika lo msebenzi wafika kudala kuyona ithi ke le ndodakazi yomfowethu kwafika umfowethu engimla omdala engimlama ukubafana kodwa kunabantwana abathathu phakathi kwethu wathi umfowethu kunomsebenzi kamfowethu ndodakazi nayi imali gibela ungaphazame ukuthi ube khona kulomsebenzi okwamfowethu ithi kwathi emveni kwaloko wafika mina kusho indodakazi yomfowethu ithi wafika baba omncane wafika na uphethe yakhe imali wathi ndodakazi ungaphazama ukuba kulomsebenzi yahamba indodakazi yomfowethu yafika ekhaya iyayikhona ibonga inkosi yasePhakameni ngigcwalisa ukuthi ke umuntu nomuntu akazi ukuthi ukuhlala lapha njengobahleli lapha nje basilindile abakithi noma mawuhlele ekhabo wakho bakulindile abasekhabo wakho le ndodakazi yakaHlongwa umsebenzi beyiwenza kaHlongwa ikekhabo nina kaHlongwa iphethwe khona ngoba unina kashadanga kaHlongwa akapha ngashadu nina uMaHlongwa lo msebenzi beyiwenza ke beyiwenza ekhabo nina ngoba iphethwe phi ekhabo nina ushwele maNazaretha uyenziwa nangejuba awuhlali nje wenabe ungenzile ukuthi akunamali usho usebenza mangifikele lokukhuluma ngicabanga unkuze emdaka oshaya intambo asemampondweni uthi ubani bethu angisebenze esho ngisebenza nese ngiyihlaziya le ndaba ngiyabona ukuthi babebona imisebenzi yakhe engenzile lutho ukuthi uyasebenza kodwa akasebenzi ngoba nakakezi lutho nawe mawusebenza bonakala ukuthi wazalwa yena uma wakho ukumnikelela ubaba wakho uyamnikelela ufuna nikelela ubani umzali wakho abakini isizukulwane ufuna sinikelela ubani mawuhola impesheni uthatha impijana hayi yonke impesheni thatha 100 rand onikelela abakini nokuthatha 50 rand onikelela abakini njengasila nje bayakhala abazali bethu ungathola uMnazaretha sephuma kuwe kushinyayela ugxeke kushinyayela empeleni uzathi uphuma kwabayo uthi hayi bayabheda lapha awusholo ngoba uthanda ikhona incwadi esho njalo ithi lokho engikwenzayo angikuthandi engikuthandayo angikwenzi engikuthandayo engakuthandi ngiyakwenza angazi kuba lo ncwadi bese sifunde nje
uzibona ukuthi lokho kwenzayo kokukhohlwa ikhaya awukuthandi kodwa ikona ukuthi kwenze ukhohlwa ukuthi wazalwa awumuntu bakithi umuntu okhohlwa ukuzalwa ngoba ulanje ngomzali emhlabeni ayibona inkosi yasekuphakamela ubumzali wakho ngeke ngaba ukho amacala bengiwathetha kababa ubaba wephethe isithembu mawuphethe isithembu indoda awuhlali kahle ngoba usuphethe abantu abadala amakhosikazi eze sekhulile kuwe senemqondo omuhle bafike phambili kwakho bafuna uthando lefanayo ngisho abantu bangabahle befane kodwa uthando ngeke lefane ayibona inkosi yasekuphakamela ngoba uthando khona uthando lokuthi umuntu ngobe muhle khona uthando azakhela lona umuntu engasemubi kuyisimanga kodwa abesezakhela uthando embe njalo bonakala indoda ihamba naye emumbi bathi indoda awu le ndaba yangikhumbuza enye indaba bathe enye indoda yakhala yathi wena kuthiwa ushela umkami wena yathi enye indoda ha ngashela umkakhe into enje ngichaza ukuthi uthando umuntu uyazakhela lona khona ukuthi umuntu abe mhle kakhulu ebusweni kodwa izenzo zakhe zixosha uthando njenganani bomama njenganihleli lapha njena eyiphoze nazifani khona unkosikazi okathi nayifika emzini afike kuxatshana kube zimanga kuphela ukudla kugula abantu ngokufika kwakhe ingosi yakubo mayingena nhlanhla ukuthi akawukwakho umuzi kukhona unkosikazi othi nayifika kuvule kumabuso kuvuleke zonke izinto ekhaya ayibona inkosi yasekuphakamela isho njalo insizwe engisebenza nayo mangixoxa le ndaba ngiqala ukuyixoxa le ndaba ithi yejili wangikhumbuza enye into umalume ngihlala ekhabo umalume wagana amakhosikazi amathathu uthi ukudla wekulanda ngezimoto ekhaya kwakunomebuso isimanga wathi ngihlayithatha lo ka4 kwaphela nyawo ukudla okulandwa ngemoto uthi kwangena indlala isimanga waxatshana ekhaya kwayisimanga mhla egalweni lo ka4 uthi wazi wahlakazeka lo mza uvanga uzube mnandi ekufikeni ngalo ka4 mayifika unkosikazi ufike kukhona into ayiphethe omunye ufika nento enhle omunye ufika nento embi angathi ke nina njengasenilana nje ningaphatha into enhle inkosi nibusise athi nokadabela ukuthi akafike kuliwe emzini wakhe nokadabelwe ukuthi akafike emzini wakhe kube kugulwe noma kubale kusiko ziyekwe zonke izinto xabana abantu bashayana abantu bezimanga kungenzeki lokho inkosi nibusise kuphele lokho amen yengoba silapha nje sineziphiwo eziningi eziphiwe kodwa ziyaguquka iziphiwo esibi uma uphambili kaShembe usimangalela na usibona noma ungasiboni fanele kokubona umnikelo ukucela ukuthi emzini wakhe kube kuhle nikelela abakini bese ucela nokuthula emzini wakho ndoda nawe nkosikazi kwenze lokho amen wozani wozani ani wozani yewo woza
njengokusebenza lokhu izinto zenziwa ukusebenza. Ma ungasebenzi akukho ubumnandi obukhona phakathi kwalo khaya, okakhulukazi ma uyindoda ungasebenzi. Ifuna leyo nto ma ula ekhaya uyibhekisise ngempela kakhulu. UyiNazaretha awusebenzi. Awucije uyifune kakhulu lento ungasebenzi kwakho. Uthi sukaphi? Wewe udelela imisebenzi. Noba wabela ukuthi usebenze, wabela ukuthi wenze njani njengoba ungasebenzi. Uzaphila ngani? Nayi incwadi kaShembe iyakhuluma. Ithela ngokucela. Angifuni ukusho ukuthi ufana nani. Ithi ufana nani. Khala ngakungasebenzi. Ma uyindoda, uyabona mina ngenza umsebenzi wamapaving, ngenza umsebenzi wama-tiles. Ma ungekho ngenza noba yini. Yasimba isizwe emzini womuntu. Angisho ukuthi kwenza into zakho yimina lecakeni. Ngemali encane. Ngoba ngifuna ukufika ngiphethe. Okunoba kuthola ukuthi angiphethe lutho. Fika nokuncane kumkakho. Ungafiki nje uvathuza nje. Fika nokuncane. Ngoba manje ngizagcina sengicabana ihlakazeke into yakho, uhlakazeke uma uzophathela omkhulu. Ngoba ngelinye uzakuphekela ukudla ukuthele kakhulu usawuthi. Ufuna ukuthi uthethe ngoba lokudla akukwakho okwakhe. Ukubabela ukudla kwezimanga. Angithi fanele umbuzo uthi indawo pheka ukudla okubanda kanje okusho kunosawuthi kangaka. Apheka wena phela ungena sawuthi. Ngelinye ngakupheka ngena sawuthi ngempela. Uthi awupheka ukudla ngena sawuthi. Athi ngifuna ngipheka ukudla okunjani. Ngiphekile ukudla ukuthi kunosawuthi omningi. Manje ngiphekile ukudla akunasawuthi yakhala futhi. Hayi manje ngiyayeka indaba okupheka. Kanti udalulaka. Kongazi ukuthi indoda kumele idlokove. Ingathotobali indawonye. Njengoba muyindoda. Futhi manisebenza amadoda. Masana ukusebenza nigange ngemali. Nani boma. Okakhulukazi nina bentethelele. Yakheni imizi. Ayibonga inkonzo sekuphakameni. Abanye beni bahleli lapho nje baba nje imndeni yabo ukuthi abangagani ngoba imndeni yabo ibuka ukuthi ukuphila kwayo ikinina. Ibuze yonke imisebenzi ekufanele uyenze. Sondela kumkhokheli, sondela kumshumayeli. Ungenabo uthi mina ngiyintombazana. Intombazana yakabani? Fanele usenze kabani izinto, usenze ngomntombazana lokudumisa ngabo. Inthetheleli yakho umuzi. Futhi uyabikwa lo muzi yekubhuti akubikele umuzi. Into isebenzayo nje isebenza ibheke ekhaya. Ungaloko uphuma wengane. Nemali le oyithola oyengane eyakho nengane. Akaphuma umkhwenyana lo wakuthola isingane yokusebenza. Ayibonga inkonzo sekuphakameni. Ungathathi imali yobaba wakho uyithatha uphalise ngayo. Kumuntu onamandla. Ofanele ngabe uyasebenza. Wena uyithatha uyiphene. Lathi kuthela idlozi. Uzagcina ukhala uthi hayi tempeleni uyasonta. Uyazenza into zikaShembe azibonakali. Kanti awuzenzi kahle into zikaShembe ziqala ekhaya. Ungasonta njalo la. Kodwa mawukhohlwe ekhaya koba kubi la. Koba kuhle ngoba ukhumbule ekhaya lenkonzo inkonzo yasekhaya. Amen. Nimzwile umfundo omthandazo uqale ngehlabele lesithini. Nimzwile. Utheni? Hawu. Uthe bonga noJehova maNazaretha. Isizukulwana zenu haye ngo
lithini lehlabelelo bongani uJehova moNazarethe nezulwane zenu bagcina nina bakini ukudla iqhude nje angifuni ukukhuluma ngembuzi lentombazane ibali ithe imbuzi u2000 iyothi u2000 lentombazane bese kuyisa ngoba imbuzi iyodwa 2000 zimbili 4000 2003 enye 2002 imali leyo 4005 intombazane lengikhuluma ngayo iqhudeka bakini bagcineni ukulidla iqhude lisukele likhale kuthi likhalela wena ayineqhude lisukela labane likajila nani ngavele bale ibale iqhude iqhude la gcina kumuphunyanga la qala nini la alikaze likhale selokwafa kuMnazarethe likhalela wena lisukela kuthwe lakho lizonqunywa uguqa ubhuti ngaphambili kwakho ntathelele kababa athi le indodakazi yeni le unozibanibani zalwaza kulomuzi noba ugogo wakho uthi ugogo wakho udakade nomkhulu naka amaqhude amabili bafika abantwana bodade wethu bephethe amaqhude nezigugukazi kade bebangaki zibe u19 inkukhu umkokeni 21 ngangingasakwazi ukuzibhala phela ngangilokhu izibamba bathi bapha bani bapha ubaba umkhulu wabo bapha amakhosikazi ehlukene noma abanye bapha uma omkhulu uMatabeda abanye bapha uMaZulu abanye bapha uMambanjwa nobaba yababi lokhu iqhamukile ubaba udla amajuba amaningi lapha wesabala ukubamba ijuba uzahlekwa awuhlekwa manje ngababili uthoni angithi uqhubezela phambili ukuhlekwa ubaba ijuba nje noba lincane bathela lincane ijuba lakhe kodwa likabani elakhe ijuba ayibona inkosi yasePhakameni hayi moNazarethe noma bangithethise kabe ekhaya bathi nawukwathola imali nje uyahlaba ngithi mina ngikhumbula ukuzalwa imbuzi bengihlabile kule game bezu 7 manje ngoDisemba ngihlabe hayi ngihlaba umunye 7 ngoDisemba kuzangena kuNovember yathi indoda engisebenza nayo yathi ngabe wena ukuba wevubulala imbuzi kanje wehlaba ngalolu hlobo angawuhamba ngemoto hayi into ehamba iphushwe endleleni ngawuhamba ngemoto eqondile ngithi mina ngiginga imoto mabe ngihamba ngemoto belambile ubaba ngabathethelela amacala imoto izahamba ihluphe endleleni ngikhokha imali zonke insuku ngoba ngihamba ngemoto abazali bambalambile ngathamba wena ngemoto mawuyithanda mina ngingayithandi manje ngobuka futhi ngozwa la ngabo bese kutholakala ukuthi sengihamba ibanga ngikhuluma ngabo khona ezinye nje ngizifuna manje ningicelisa impuzi kumile lapha kumnyama ekhaya ngifuna ukukhanya ziningi lembuzi engizifunayo manje ngaphezulu kwalezi kade ngizisebenzisile angilali phela ubuthongo kahle manje ngicabanga le ndaba ngesabile umuntu ngikhuluma le ndaba ngomahlobo usahambile kwamanje beza ngithethisa kabe ekhaya ngiphinda ngikhuluma ukuthi ngisafuna ezinye imbuzi kodwa kwanaka akekho khona nina ngikhuluma iqiniso la ngempela ngiyazifuna ezinye manje kwakhona indaba ezisasele phakathi kwekhaya likababa abeza khala dawo kodwa baba kanti manje uyogcina apha inembuzi ngiyanqanga moNazarethe ukuthi khumbulani ukuzalwa mawuzelwe unecala uyophuma kuMnazarethe uthi akukho sibusise sakusiza uyenyangeni ifika ithimula ithi indaba zakho zikaShem eginga amathambo lithi yabona lapha nali ikhehla lakho liyentshebeni zakaShem lela thambo lisho njalo leliya likhombisa lukazi zakaShem obana abafaka into ezinyama emqaleni likhomba kwakho ke lela thambo nje kulibona liginga lapha ishitshe liginga lisuka la ichitha ngezandla moNazarethe asingalali ezulwini ayibonke inkosi yasePhakameni
asingalali ezulwini la kuyasetshenzwa ngeke uzace mawudla inyama nekabishi udla ikabishi nophuthu salobona nomfowethu asikhuluma kanjalo ukuthi isigaqa sekabishi asibe insuku entathu na uhlala wedwa sikuphisi ishebo sanamhlanje usiphathe ngakusasa uphinde futhi usikuphisi ishebo sanamhlanje uphinde usiphathe ngakusasa 3 days isigaqa esisodwa sasidla kanjalo ulipheke kahle ikabishi ngoba ulipheke ulinganga ngamanzi liyakhiphana lifuna uthanda ukulandisela amafutha kuze lingakhiphi sawathi wala makhosikazi ayibonga inkosi yasePhakameni sithi ikabishi sasithi nasithenga inyama sithengele kuThusi inyama ozayidla ikubamba inyama la amalanga ungayithandi ngoba udla inyama ecebile wenza ukuchitha isikhathi ungayihaleli inyama ngoba udla inyama ecebile Jeremiah 6:16 angazi noma 16:6 Jeremiah 6:16 angazi noma 16 noma 6 ezitholi livelo ifunda 16 shilo Jehova wathi imali ezindleleni nibheke nibuze izindlela zasendulo ushilo uJehova wathi imali ezindleleni nibuze nibheke izindlela zasendulo ukuba yiphi indlela elungileyo bese nihamba ngayo nobe ke manje enze njalo senitholela imphefumulweni ukuphumula bathi abantu hayi nasiphucuzekile thina ngeke senze indlela zasendulo abantu ababekade behlaba inkomo behlaba imbuzi befaka into ezinukayo ezandleni thina siphucuzekile ngesiyenze lonto inkosi ibusise kanti misela abalindi nabalindi thina siyamemeza endleleni sifaka iphandle umuntu akuthimule etaxini wavula amawindi mayithanda ngoba silandelani silandela imithetho yawo baba neyo baba omkhulu izikolo zokuqala 17:11 njengasila amaNazaretha asile uzodlala kodwa sokwamukela umoya oyingcwele ukuthi ungene enhliziyweni zethu ngaphakathi bese siyasebenza ngawo umoya kaNkulunkulu sipha izilwane zethu zahamba ngamazi ushembe ifa lasezulwini sekuyadliwa imbuzi ebusisiwe kukwini ubani odala idliwe akuwena ikolo zokuqala 17:11 uthi lapho insuku seziphelele kokuthi lapho insuku zakho seziphelele zokuhamba emhlabeni ukuba uhambe uye koyihlo kovuka inzalo emva kwakho neyamadodana bese sengiqinisa umbuso wayo uyongakhela indlu yena ngiqinisa isihlalo sakhe sobukhosi inkosi ibusise so uyakhila indlu enkulu yobaba bakho njengebisho incwadi bahlalaphi emathuneni wakhindla abantu abadala ubamemeze emathuneni babuye ubangenise endlini awukabalandi uzabalandela ubani akekho ezakulandela enzana kuloko bazakukhahlela nese bebuka ukuthi bakuthumile unaki so yokhonjwa zohamba usina ingoma kodaltoni bekushayela izandla bathi yasila lensizwa bo bathi abanye hayi koko yakashema bathi yasila lonkosikazi bathi hayi koko iNazaretha bathi kabangakholwa bathi uphanjaniswe ukuthi waduka wakhonza umuntu kanti wena odukile bakhomba abantu bakini indlela wayilahla bethi kwaduka amaselesele endlini oqamba bashaya izandla ushawubhekele ushawupenduke bahleka abantu babuye bathi bahamba abantu bathatha indlela zabo bakushiya usina kanjalo njengasila sizolanda umusa kaNkulunkulu angathi singawubamba futhi usisize amen vukani maNazaretha la abantwana bazalimala laba bezayo nasilele kanje thina ngoba zazi uNazaretha uDobokwenaba nje ngoba babona kwenziwa lutho ekhaya
nawo bazakhula bangenzi lutho bathi baba Nazareth khona insizwa bathi lemlaza bathi umkhize bathi yeye akabethuka bathi simanga naye Shumayeli bathi uyise waye umshumayeli ngiyabona waduka umshumayeli wenza kabi bathi hey abashumayeli babiza ngengcanga abaNazaretha babiza ngengcanga uthi kodwa wayezala umshumayeli mayilandelela insizwa ngiyathola kathi uyise wenza kabi umoshiwe hayi ukuthi angikhuluma kanjena nje ngikhuluma kunina kuphela nami ngikhuluma nakumina ukuthi ngiyange ngumshumayeli inkuqela lapha nje angenza izinto phela zasekhaya angisebenzisa isonto ngenza izinto zasekhaya hayibona inkosi yasekuphakameni akushiyi ukuthi esegcotshiwe umuntu esengumshumayeli usoyezulu ngobushumayeli wofe bakubamba abakini na ungasezange into zabo ngeke ungene ngempela ezulwini kanti ushumayeli ukhala besibona inyembezi zakhe abantu ziphuma emahlweni kodwa uma ungasezange into zakini uyothi uyakhala lapha esontweni abakini bakukhiphe khona bakukhiphe ngisho uMnazaretha usalungena uMnazaretha hayibona inkosi yasekuphakameni sukumani uMnazaretha ngicela ingilosi la emlandweni ukuthi uNkulunkulu akangene kini noshintsho abangagananga abaganwe nabangagananga abaganwe naba endleleni yokuthi imishado yabo iphelele ngiyacela lokwezulwini inkosi nimuzise sabonga lo msaka kaNkulunkulu ngesihlabelelo sika 53 inkosi yobusisa uguqu wabangcwele udle kubuza sihlabelele isihlabelelo sika 53 Sani, yes, is in the